Oh. Bad boy. S Kristýnkou? Kristýnkou, pojď, už se bude točit. Tak kde je to? What did the bad boys do? Me? What do what? Bad boys do? Yeah. I'm speaking to my lawyer before I speak to you. No, Lewis, come over here. We bad boys. You know what we do, nah? Yeah, what we do? Yeah, we do. boy? We play chess. Yeah. And yeah, man. Yeah, like real. Yeah. Yeah, we come into Czech Republic. And We we take come everything. and, you know, like. Yeah, we take I'm your. the bad girl. No. We take your girls. We take your money. And We go gambling. We go drinking. no, Yo. we're not. No, we're not drinking. We're No. drinking milk. Mleko. Mleko. Yeah. No, yo. Mleko. And she's with them bad boys That's because, bad. because she likes to stay at home watching some movie. Yeah, you know what I mean, a movie. Yeah, a Korean motherfucking movie. Yeah, Yeah. that's how he is. Word to your mother. That's how he is. And now I'm gonna wash my hands, Cool. cause that's how he is. Oh my god. Hej, halo. That's on YouTube. Dobry, díky. My jsme teraz robili... Co? No, you want like this. Vidíš, co jsem And also she. No dobré, But doll when she wants to hold you, the doll falls down. Okay? Okay. And that's the end of the scene. Těhle, lebo jsme vypili to... Môžeme to skúsiť? Thank you. Ticho, my tu pracujeme. Kristýnka, stávaš z postele, prebúdaš sa, odokrývaš si perinku, tak, pozrieš sa na bábiku, že čo sa to deje, poď, Mišel, ideme sa ako pozrieť, čo sa tu deje, prichádzaš, ideš tam, tak, zbadaš tam, kričíš daddy a tam hodíš. Dobre, super. Only if we must do it. Only if we must do it, right? No, a nastavme teraz svetlo sem. Ale Juro, co udělat takhle světlo tady odsud, jak šlo tu scénu předtím, No to musí být šmedla. a že by na ně šlo prostě Jo, dobrý, super. Vlastně tak šmedlu. Dobrý, super. You're still unsure if it's your dad or not. So you know Is when that you it? wake up in the morning, you know, Že se dáme asi quite lazy, like, you know, you Tak musíme být... No, to je dobrý. do you know? To je celkem dost dobrý. Jo, to je super. Ještě by to bylo trochu možná jasnější. Jasnější. A ten modrý tam... Wake up, get out of bed. And you'll be like that. Můžeš tam dát ten modrý fruit ještě? Aha. Můžeš s tím. Try it. Jo. Actress. To se ještě nahrává. Ne, já chci dobrý. Já mám třešňový. Já mám Já mám tady kolový. Co já mám tutti frutti. A vy ako viete, ako to je? Tohle je kola. Aha. Tohle máš, jo? Ne, tohle je jabkový. Toto je tutti frutti. Já mám třešňový. Já mám tutti frutti. Já mám mizátko, jsme to A švíkačky! Majú, čo malo stačí kúšťať? They don't get jumper chops in there. Tam natřeme. To je moje, jo? To je moje. Ty zlodějko. Už nemáme švíkačky. A mi to někdo nevezme. Já ti to pohlídám, neboj. Nedám si. Můžu si dát živej. Dej si, pojď. Já Nebo jsme mu vypli tou klimatizací. Já znám. Look. Ďakujem. Nedekuji, I got my chocolate. I think that you look like this. No.
Dobre, tak môžeš Môžeme toto zavrieť. a zavri oči. Když už tady takhle máme, není pak ještě nějaký takovýhle detail s tím portírem, jako že se zbudí nebo něco takového. Tam už je potom To on jí bere asi, to, že on... Ona bola, kde ide... Pekná, keď spíš. Je to... Tak. Aha, fokus. Je dobrý? Není. Teď. Ide. Zvuk, Ide. nútenie po 8. Akcia. Drink it up, honey. And Michelle. Stop. Aha. Ešte to vlasy trošku. Ešte Tento vás vlasy trošku. Popraviť. Kde je To nie, pri to z tej kamere? strany. Tak. Jo. No, teraz to. Nie, toto. Počkaj. Takže by to bolo, ale nie zakrývalo oču. O. Tak. Dobre. Poďme rýchlo, poďme. Kamera. Počkej. No nemáme teraz o čo. Vlasy ešte poprosím ťa. Ďakujem. OK. Dobre. Kamera, Je. zvuk, Ide. nútenie vody po 7. Akcia. Drink it up, honey. Sorry. Á, dobre, Ty ešte sa smeješ, raz. to sa smeješ. Čo si mi ukazoval? No si to ukazuješ, aby neviem si co. to bral. So our actress Emma Christina Morris in the president suite bathtub here. Greetings. Ešte raz, koniec. Iba proste vyťahneš, položíš, koniec. Jo. Dobre, kamera, zvuk, Ide. polička po druhé, akcia. Stop, super, Dobre. dávame prestrih na... Vieš, že o 2 biky k ním. Tak môžem dať trochu. Kamera jede. Kamera Jo. a akcia. Dobre, cut. Dobre, ďakujeme. Trochu som moc k tomu chlapu, nie? Poďme už prosím vás dať. Takže trochu nahoru. Pripravíme sa pri kúpelni. Jasné. Preostříš to teda? Áno. Dobre, Ja môžem to znať ruku na to? Zkus. Jo, tak Tak jedeme. môžeme? A akcia. To nie. Stop, ešte To raz. musíš skončiť asi... Nie, počkej to. Musíš ísť. Musíš ísť tu. Takhle. Môžete ísť vy pomalšie? A co teďka točíme? Ako prichádzate, Prichádzate ešte len tu. východ. Ideš ju uspať. Takže oni tu budú, No. tak to je ináč trochu toto. To máme práve že stejné to. Tak to nebudem trestrovať. OK. Môžeme? Posledný krát. A akcia. Tu je Stop. Dobre, super. Tak na ocina. Dobre, že musíš ísť spať. Tak, presne. Oci. A 600 babíkov sa tak. Môžeme točiť už? Co robia? Možno, že to bylo pekné, keby tá babika nemala hlavičku. No. Alebo iba z hlavičky.
Tak môžeš ty ešte niečo umýť tam. Točíme sa, ale... To je dobré. Daj si ju tak k sebe. K sebe si ju tak pritiskni. A otec je asi... Neviem, kde je otec. Tam, Tu, Tam, Juro. tak tam. takto, neviem. tu sa pozeraj na mňa. No, stačí, Dobre, a ešte si daj si ju, nechaj Dobre, si. Môžeš si ju... ešte si Nechaj. máš. Tak. Na ten výber. Ja. Kladiem zub, môžeš to vidieť. No, ešte môžem to. Áno, aj do káblu úplne jasné. Ukážme celú miestnosť. Aby nie. Dobre, koniec. Dobre, ďakujeme. Ideme teraz detaily. And Matuš, the manager.